Nimbula vinakatale. Mai dhavuka vakalila e kiana nonda vitala noa na kavini kose na nonda programo. Mama roga dia vinaka? Io, I can hear you. Vinaka. Ia, do vati ko ya do kanangone, do play chichi tiko valila na Facebook na sana ngauna. Vinaka vakalewa kiro marotaka na vita dinangona ni romai vital no ayani na nonda vata na vital no tiko ngoa sena kina mai tau ya utaki tiko nda nonda programo wakataka tiko mai na longa ni niu. Livosar mai na ve longa niu. Livosotia mai na ve longa niu na mai vakaitavi tikina sekiro na mai vital no tiko ni kina ke marama ko vesi vose langi na ve kavini vakaromboka ngona vatongo na ve kavini vakaromboka ka vakavini vinaka tiko kina Connect Fiji Care na non rito vito ko ni tiko na non di wasi ni ngono vatongo ka dona ka tali kina via o New Kila kiro kila rurua na vitala noa se na vika e na mai lewana tiko na programa go and the ke lake then I toke kanda sambutu ki merika mai ya bera ni tiko wuna ne vital no na kavini kua o kere mama ke roni na ngai wakamadala tiki koe mandeani weke mani o ni senga i reidu koe wakandua o ni senga ni sikilei koe and then vina komenda sana wakambula sara mandeani mena wakamadala tiki koe mama bula vinaka maramanita. Ni bolo vinaka maramanita una wunda kua o iau o marama nadango Lucia marama kawesi waselangi o wakawachi do winandronga ona na luwengu o ngoneleo ni mundu koro mai lo mai bitindo tukunto koro island gorsaranga keto wasu I barata wilevu I sibitangang gorno sortong gorilio. Vinaka mama savada na balavu ni ngauna sa mai tiki nongo Amerika. Eu una sa uchingo eros ngabul kalimana yang baki nongo michi ko bolingo Amerika. Se ada mau siang manila. Manila sar. Manila sar, singon lele sar. Iya. Ia rosa ngabul kalimana yang baki sarani ni na daka tiu kian na levu ni kila kai sa mai tiko ve maramanita sa mai don na panoe sa mai dabi tiki nongo maramanita ka o kila ni na rawa ni na vivu ke sarva ka levu kina bunga weekenda roni na viva ka ungeti talitunga noni tal noa roni na we baka raramata ki talitunga baka mbimbi and porokaramu ka mai te o taki tiko ni koa o mama se o marama vosa tango ki mami sandu ki le koe tunga nei adana mama mama ia koe sa mai te o taki talitunga endo na non caregiving agency ia Gai tuko no ko usanga ni bina kata miu vosa vakalevu se mendoro vital no vakalevu na buku ni nongo bisinisi go na programa go membaleta sarangana vika so e ko buti kenda kede na ngole mai Amerika kanda mai daka vakege mai to ya bukede na daka go mama dab sarmanda na dabaronio vakaritaka ve ira karasema tiko mai na kavini kua na buku ni nondaru programu sen programu ge mai to ya utake na singni kua yo una me vakan dor vital no chikna lamani madongo it was very interesting ni basa chau na wa sa ko no basa bichi sanongono na wasani vakapertanya se basa vakor ndo tukuna yo o talitak nandor vital no mami pino nandor vital no taka chico na beka ya da chico pino karante feze e que vekenda na chico Amerika o ir na sanga ya da chico mai mai te ko chico na lamni chin bak sau chico na nandor bak ke give o ir na sala ko chico me visi ngai o claro ngono mandanga go tau chimbe me ba andor ma da no anga bukan Fiji Airways San Francisco visi na Santa Rita ni tambili chico mai na itu okay menon nonton panua laku batang akor laku mai bat kena non green card laku kor laku ngamai baka ngande business laku ir nangoni bully like never before sa dona kana lebu ni tomata sa tunggu na lo menangan di ros ngubul bata kanem pagi nang kucik ke sa dona ka there's a lot of people itu okay sa me tunggu na bonongo lebu talenga na business itu okay sa me to ya we mami na in the caregiving industry in the healthcare industry. Well, ando rabital no chicken ni klando rabet kat me viso talmanda. Another perspective as to how we can improve and
on our services. May bakaninda salah ko chiko may menda may taka ba caregiver Amerika. Sampai ke tunan rabananan seorang gay may bin basanga kita linan ra tambane ra vinga bikina. Iya, tambane ra experience bikina. Ya elele bikenda. Yerto mi Amerika sama teman dengan kamera kana na caregiving ya. Dina. Ko saranga o kenda ke de ronu ka kenda ke de saranga na via vida tokong benga na via tini benga na paciente ni to case na KBT butuki me reka mai sar langa mai mai ndota ni tal na tambana era mai daka kina roni kambia kortona irna tamba ngoner sangole mai libu bira range ngole tumingo sar la kor li durti na sotia na mate balu ke na vi tambana taliso but for the most part majority of us ninda ado mai and the mai caregiver to daka na mai daka ke da caregiver ge bunga talanga vi kenda roni kiruka ninda da la koma inda sem bersar tunga ni dua na daka vaka dauni vinga ravi sena caregiving beka ron dakaya menda sambu vaka tobo tuki na mai viti da la komai do tani na tambana da vinga ravi tuki na daka tuki na mai viti ndange ngole mai Amerika sandange mai tikabu na nonda mai vaka tabian tambana gona caregiving se dava no murai mama iyo donu vinaka eu mantani sengela ko me seng biu buli saranga me vite no gala ko me sesang mantangan lungkara pantana ngone sesang lungkara pantana gas sa me biu wana lomani belongan niungo nonton me toke lomani ndio santan me bire kito santan ke buli to kepala le sana ibu ni taka kalau ngata eso bikin dala ko me tu ini sorra buli dikian eso bekenda serang ngai ngelak ngamai sa santa ko bunun taka santa limbiu yan santa ke taka tekian temika dina o ka ngone ke no me kami tapi no vital no ko din tor no vital no ta kana be kaiso yandaran kita ko mento bakaro tekian tekina ena taka ngoni ndoni bengara sangani karoro dena tu doko au via tal notak nga na tikina kuta tak mai mama na nongu experience mantanga se na vika la kudrum na ngono singe ado me kina se sartunga ni dona tak vaya o kame kirobe o sita kitiko ningo au nge la ko mai vaka sama tak mama na nongu manteni tak au la nga mai o sa tukuni mo sali ko mai Palo Alto me nge adidi vaki sombui San Jose do mantanga na ka iku se o se mata sar tu mantanga na dina na ngoni sala na kena bai lewu na vale na vika vai ai o se mata sar tu mantanga ya gai ko ya ningo me o limbiu na dona pona ni daka au dure ni bango sa lom ni mbogi tungo au gai dure ni lom ni vale sa ndavu to mai o buini ngone na lom saranga ni living room ndavu tikia ko na hospital bed gai umbitu na city tutu bitu na city bula au nungo ndoma bula me tuku na saranga vak ndondonu nungo ndoma bula au ve dur tali tumpa me usala ko tali Asange waka samtaka isa meu lako talive koya yo waka ko tuku no bingo rindona ka bungo bikanda da kalunga te kina ninda ke lako mai sarambau toka ya ni so yo mai waka mai tumberia o lelani o kelani ko na kelelani go ndona no go toka ni kero buli bata mai ko sa mai daka toka sa binga rabi toka bona buinungan go ko sange me tumberia o ko na daka na kakede na nongo kila kakede waka caregiving o mai bulida e na daka ko ya na ko kalonga te kena waka leba ko kila ni senga ni toto wata kede na kisi enda mai sotakaya o lako me a mama na mate saranga nongo kisi e quadriplegic Saroni ko daka taka rawi kia na level of care na vika kede ngendrevi mena. Very intense saranga ngori. Very intense. Total care total care. Ako saranga ya o yo munge no experience at all sa tumanda na gona kakiro vital no taktikuniko ni sa tiko manda na kamo na dakava mo na garaba kina na koe o mai garaba o te asange tiko tale na vika soe lo mani vale dala ko mi viti senga na dishwasher ngone ai senga na microwave na vika vaya o iko mo sange mai bulida koe akiro na numani na vinaka me na mai vital no takitiko me rauni na vivu kei tiko wak mi tiko ni soer sa senge ngole tiko mai e soer sa mai daka tiko o ke la tiko mama dona doberon guna na lilai daka boli tiko ngo yo
kila sembera sarani tarau ko na kisim bimbi eso ninguém do tukuni mai dona da kada ko sa na taronga ni ngo ko sa karumbe ka vani no ngole me merika ngo gela kan dona da kada ko sa na tarong bada ninguém tukuni ani me baka madala te kiani na wakati kuna level of care ko sa ndo bula taksaranga kila sa tukuno ko seng la kan ko ya la ayo o sa warak jenga kengi do tal na kama mandela ko mai ya no buna kiro na numani na vinakamenta na bibital no takina vivu kita kitiu kina no nonda mai vengaravi mama. Dono. Sawar ka tunga ni taro. Ia, vati ko andu tiko na nonda lako mai na vi matangkali dhaka anda mai sotava. Ko tuko nea mama wakani sandu tiko na nomong bisinisi waka caregiving agency. Ke roa vi talno taka tiko na noa ni kila ni lewu sa ngole mai sa me rana dhaka. Senga ni rawa mi ko ngole mai me maindu na nomo dhaka. Anda sa kila kedea so vi kenda kalungatan dage kelinga mai i San Francisco, se mai LA, se vena bononda kela mikina sa tukuniani. O sa tongo ndona dhaka iko mo sa laka mai mai dhaka o tia sa li ko mai mo limbi bononi dhaka o sa li waka tawuli di talenga na dhaka ya ia enda senga ni kalunga te ke vaya tiko so weekend laka mai nda sange me wa de tuna wawa ki rubital no taka tiko na noa na ni tu e sona kai rauni nda dhaka bakata ki kenda menda bakaru te ki kenda kina me rauni ngi laka mai ndona dhaka sanda tubi na katua kianda o ke la ni ndo lebu talenga na vital no mama ndo tuku ni tu ke la bakani na tax ID manda ndo ngai laka mai o sanda tuku na ngai ni koreda sanga me ndo rana mo tax ID balatini sanga ni o kento ke to laka mai tu green card ke de mai yo ndo na kambimbia mama from a business owner's perspective davno morai. Okay. Na tamata ke dala ko mimerika kanda sa kalangon to sandor sana bi seksarnya ba itu ke me baka ni amuna warita ngo sini encourage ta kana me ta kata ngo me baka me ta kata tu bai lo ino bonongo yo kanda salam ke mike dona milioni baka milioni tamata tunggo i Amerika rasa ngatu non pepai ni ta kata baka kino kenda na itu ke so weekend sange ke alchmai yo ndo bote kita ngano nonton purpose ndala itu mikir tapi nak kata kita menda meda kata menda mi bukan nonton di mata bu bale mai banua mai biti pambimbi nolo mani rosa ngabulu cin ka ona kina rosa ngabulu nem bagi sawu cingo koya ko baksam tak chicken nonton vital no baksam tak sar pambimbi tal ngano bonge itu esonaka endarani takapa me bakaroro takakina non da takava mate sernangor non talaku mengan da sanga mento non da tax ID number sana tin number baka ngana kana kora sa chikutal ngo meviti rapatin number talanga meviti ko andala ku mai chiko ngoni salary ni takabakina orang ada cinggo ni nangon kini salah mikirnya una sienta da direct serna pan IRS dali apply tak ngakin nonton number o sa orang ada ciko ni in the last couple of years sawa kami sa songo mena sana ya sientola chumpek ngau sintura yo salele bataka batru tax agents kortungo iyo kebaka esianga nanu mu voluntar ni laki mereka ya chiko nanu social security wana na Sanga na lenga mataya nananda tax ID nananda baru tak it takes about 8 to 11 weeks to get your tax ID number. So ya nando tok mandangan nguna ni wawa ya. Mento baka rote kenta tok meki na. Me baka nda kilali weekend la ko mebiti sang tunin do ni label yo nda ko tamaye. Yo mando la ko tumeka may okila less than $20 to mi nanu tangan nguna. Nda me wawa nda basanga to ka sona kala lebango. Me raw kina ni vebu ke weekend enan nonda daka. Okay? Sa ruchiko na agency iliu namona sembara kina na iliabon dona kana lebu ni agency ratungo kemami lang ngaya ni fill form raura na daka ala kusanga na daka solinga na tax ID sala ko na daka namona go santu indi balai orto sabi na katanga na social security o irna be company lelebu kor satunga i America in the caregiving industry pero sabi na katanga ngela ko ni bango sulit nung tax ID orto bitu pang na system orto sa kilang ko sin social security sa reject tak mena system o ya
Kasanda ba bin nakakina bir mandana liu tau mandama ina may bakan durin bisnis ba itoke erna toke rami bandur ya nanon bisnis me buki kina me se me wali kina na lang go ni kena laku chiku main nanon da kau itoke me biti mer me bangarada kada ki merika saratura rao irna chiku rawike ni sandren remai na daka bakan donu ina be agency lili bertunggu. Satu ya butako irna maram irna turang sarliu mai na non agency me bukea na kena baka taki na kaibit ya na kena ne tuke. Yo chiko eso na kandaran na kawa mendo buke kina nang business talagang gue tuke. Nang business ba tuke riba taki ko ke chiko na nomu tax ID ya. Dan renga mono file tak na nomu tax at the end of the tax CI. Kaya ko ndo mandangan mun salandara ni bebuki na agency ko sa serap chiko erna renitora na nanda ID nanda passport renitora na nomu tax ID ya mantanga dona ken matai keni karua mama orani vosanga vakalilai na baletana tax ID. Right. Vikim do na senga tikunum do tax ID. Rawa tikuna vira ke ngara bakarutaka rendo bakarutaka na tax income tax Rani ni ngolen kina yo kila ni nabi bukital nga bakaliyo ke bakani bi tartar mai bi ranam bisnisi ito ke karsa tikurango moni na tukunani o bi ndo ngo tax ID. Era bakadava ni ndo na ngo tax ID. Do ya ken karua na numatiko ni osanali menalaki kere na nomu tax ID se lako na nomu ibola kere membeleta nomu tax ID enangan dribikina na nomu passport mona bako ta na nomu passport ka kuni nui gawa beleta ni awasi ngo mama beleta ni lewer ndo tarmai o sange do bako madal takani vira io era ni buke ko na tax ID yo i ko mona bako ta na nomu passport ngai kya tale baka ndo nui gawa kino which is understandable obi tu ko nga enangan dribi mona bako ta na nomu passport na isau ni tax ID indu so endonan raw 510 ya ke sauli sara o klasa na retiko ya ni na ronan raw 510 ya na kenre sa oira karna li dak tax mer apply takan na nomoni tax ID en arturo tiko tolu kina ruakina tolu baka na bula na gaya mai kina na nomo tax ID en baleta tungana tax ID ando tuko na mama ni ta sami tu na dona banua sami da dak raw na bula en dona nga menda na suma na non tiva kada Siapa kadava? Kantin sarunga una. Iyo, yan dona kabina kaya me chiko na nanda tax ID baleta na token business. Ko bada kata gi kwe, na business ni toke. O kwe tala nga so mi bada. Dina. Kwe tala nga so mi bada. Chiko na nanda bada as an employer, kwe soma. Ocha. Nangona sana o chicken na daka nanda nembaki o irke na clients ni agency go pero report tak talaga na non income and expenses wana IRS kono bonoya ko bina ka chikina mechi kono nanda tax ID marani issue tak na mundo ni ko wadak taki na token agency kasi ni 1099 W2 kaya social security you have an option, whether you want a 1099 or W2. Sa musura ng tax, sa kung gay file tangan mo tax at the end of the year. Ocha, sangay chiko ko na tax ID, sana gay issue tagi ng 1099 at the end of the year, sana gay somoy ko, bakay ko, nanomi baka dapat nirto sa nakalculate ta kamay, or to na IRS, vida, o ipon mo soma, alam niyang bakin ni numuta kaya. Nanguna, kaya kaya siyang na nomo tax ID, siyang na nomo social security, Ningono mo, siyang kinan niyo via apply ta kagor, bakangor una, that's a drawback, mali ubi kanta nito, kini, tukun niya ba ko nung passport, o siyang masako man nga. Iya, masako talaga go. Iya, batong ko sa nga na nunggo ID, ko sa nga na nunggo ID ke. Yo, o IRS siyang sa nga niyo marro na nung ni passport. Embe ko binakata ko merenangan meron din minggo legit Ocha nagele proses tek nganom ni namba pa ko lesmi nganom ni passport. Kita baya. Yo mantanga baya uno. Nangono sagi nadumikina. Iya. Dua ya. Kaya ka siyang ko na social security.
Sanga vego na tax ID. Mhm. Salama solito na token agency. Wait okay. Meba kanin davio kanitu, davio kilai. Sabata ka tagigo. Mhm. Magkila chiko nanguna sana rabo kirin na bagya. Ento eno sobo na nubu bakata ba. Mhm. Tano sobo na token business ya. Mhm. Kaya kaya sanga chiko no numu namba. So ya manda na andon very important thing for you to have ningono sa lakmikin na mo may binakata mo may lagi mi record. Dumanda na kaya mo na bakaru tegi kina. Mhm. Na berua se tol na ba 2 to 3 months na numu na may wara katoka. Nendo na numu namba. Mhm. Vinaka. Kini karua. Taso kini karua na ngona sa watchmaking na kami bital nga na COVID sangyo tingo Mhm. Etu na iliu sesema sochi ni regulate ke pabina kana lawa ni home care. Mhm. Angona ngo in the last 10-15 years, maybe 20, sabi na kati na caregiver todo ko California mera register in a state under the Department of Social Services. Mhm. Era mera register, ngona register kina. Solimena nomu per ID number. Mhm. Total tu nga na criteria ni nomu toro menum per ID number. Como na complete ta chiko na kalasi alawa ki mai. I think it's like 5 to 8 hours a year. Only 5 to 8 hours a year. O chake kai ko beto sera no mubuli ko rasa ka nyoda ka ba kai ko chiko na kana kalasi chiko tale sona requirements na TB test, you know. Go after COVID, it's a requirement by the state that you have to be immunized. You have to have at least 2 of the COVID-19. Yes. Mama o tako samanda, vandondon te kia o ki o dhala, kona certification ea me, endondonu me radhakaba kia na caregivers i California, to register. Regardless, endu e waka pepa se seanga, ke sa dhaka tiko wa caregiver endondonu ngā mo na register, endonu beka a se seanga. Se rawa beka ngā ni o na register? Okay, e wango. E so, e rakaya, mira rasa register chiko pona na tax ID. O eu sempre manda new dhakabo ya unangono wa tax ID tukina go sa chuno social security yo it's a requirement mo iko nandona vale go ver na sava pepa and a chiko na requirements mona it's renewable every 2 years mona dhakabo chiko na nomu kalasi mona dhakabo na nomu TB test na kala like get vai oya ko kere chiko eu manda do que reserangai eu não nunca kalasi renda da kaba online on academy ando ba ko tabir na kalasi na renda kaba online rotal nga okla na sotal nga na agency ra chingo renda kaba seranga hands on training endo obe to mananga mama o ni Cleoni Langi ya ando na training e kaba tiko kona academy e kaba tiko koia member le tira na caregivers koia ona numa kina ni rawa ni register kede regardless. Se o mani waka pepa, se seanga. Iyo, e rawanga Nicola Kani. Ando na katalanga e totoka tukina na mbule California, but e livu na kawango e raunindo me da kaba. Tiko na pepa se seanga e se rau tika na mbula. O eu una nungu waka samango, ke waka e rauni buke iko, nandau ni didi waki businessi, waita okay. Na sulebi kuna dhaka. Kela, nisa kela chiko koya, ni o iko senga chio ni ba pepa. Bada bo kenda na wen kata na dhaka. O kila, men dhaka talanga kenda na nanditai, dhaka na kenda kalasi, da maku tetaka, da bauchia. Dhaka matu e sona kai lava ki mi bana state, men dhaka ba. Mera nimbau toka rau kina e sona ka o compliant tukina in the state of California. Na kalasi na immunizations na sotal na kalalay. First aid, na CPR and first aid, na mo kalasi. Those things you can do through the Red Cross. Lako ta kami na mo certification. Support ta ka chiko na mo profile as a caregiver, regardless of whether or not you have your papers. E ando na kai to toka kina na mbula i California,
Wakarau takitu na ngole mai da mai dhaka ko ia waka wase tuka ni go mama ni tuna kai dundu no menta na dhakaba ka rawa ni ko dhakaba. Waka pia pa sisianga sa alak matanga mai mai dhaka takarau tiko. Dutan la ka mama ni berni ge tose ani na nondorvital noa sa totolo talitungan kaloko. Yo me waka wakarita tiko ni ango senge sevu tiko ni programo go. Dhabatal le ni programo mama. Mai na velonga niu. Mai na velonga niu sege kia ni sevu tingo. Ando tala kau via kuta dhaki mai ni rawa ni ndua na nomu driving license se wateke na kena mai $1 matanga indo na nomu bank account. E rawa. Kila au kurumbu itaka mama ni e vida na marama ngombaleta na tambana winga kena na life insurance ni vida na marama sarmei baka baki toka o tia sang new taronga sabia baka insurance o sangi taronga bada sa tiko na no bank account gitu na senga sembertu nindo na bank account e senga nindo e buki au sasanga taka tiko orto tuko no mai orto mai vale ni senga ni rawa ya ando na kava kololoma kiro mai vakandina taka ni senga ni o kenda kede tuto batutu na nondarai mendando buke ninda sagole mai bango ia kirobe tuko nea ni rao na kena $1 na nomu ni bank account. Ia talanga indo na ka bimbi ninda sa ado mai na bono libungo Amerika se dava mama. Wa bimbi ni sa chika nomu tax ID na tax ID ko ben $1 ka sa nakatuba $1 ka nakatumba ni mbange rindo nomu wala ni mbange $1 ka nakatumba ya ni rani o daka under your tax ID na bin nakasara kala una ndosar na advantage lebu gripo sa tokoro no tax ID dina to doko ya sana nge roro na kake nge baya ni to kalau ngat sariki ni ndolo tu bikentu na license riba siang no pepa siang no pepa AB60 apply taka Raunum leseni ni driver. Na nambange matanga na vi Wells Fargo e senga ningan derby kina na tax ID senga ningan derby kina baka iliu endo ngan derby me rua na nomo baka me rua nomo ID se me dua me tiko me sabaka account tiko nambange a me roninge enrola ko bateani $1 kina nomo account. Nangonongo with Wells Fargo ikuruni langa yani $1 na nomo bank account ena nomo passport nga e rawa ya witiange sonam banger sange waraka na ngone adami kina no tax ID and they know ana kai to toka kina ngone sa adami kina no tax ID onge solia ni verto wakarau takitu nei tostoso leuna ngone de tondo mai warong itala noa tunge mai tumei rere tu senga wali tona betana no tu rere se to wako itala no to wako tu soni tuku e senga ni ndondonu senga ni bebuke mama sa volek sartok ni oti na ndorngona do talembeka na kavia wasea o kila ni lewe rambai lewu na itala no mai na velanga niu do talembeka na ka ni ve wasea na kaviniko ia obvia waritanga ni kenantara ni may daka-daka kaya baka ni kaya mandan na sila kumay nangunaya kaya baka raw kaya chika biyo na kaya nayalo taro kaya baka biyo na kata taro na sumi na siya nga sarangan hindua na rin taro biko na may toso na punong ko kaya baka if you're coming with your goals tabulya sinda na kain rin rewantura Venaka Wambota sana ruti kenda tu ya ni kua na dhau mai na nondei sewa ni programo mai na velonga niu gai nana ma kita litiko mai na ngono watanga na madhau katu mai kiro na me veto mani talitiko ni kina ke wakai tu esana no muni wakata taro na vikai so kiro sa mai vewa si ni kina na kavini kua ni ge wala mai ni wakota mai ona buninda kua se radio mbulando vata se ni wakota mai ve marama kovie si se langi na tiko talanga na Facebook se na messenger na vi taro so ni vina kata me kiro na ge mai vibu ke ni kina se somiani na kena somiani na no muni wakata tataro vinaka wakalebo mama wakanuni vinaka tiko ni nanduan na madha vinaka wikim ni na madha mengo mo ni madha vinaka au kila ni levu talituna ka kiro nange me vital no talitika ni kina vinaka valebo una vinaka ridi mbulon do vata vinaka
Sama iwa tunga rua sangavulu ka dhiwa na miniti me ono na kaloko, to tolo tunga na toso ni linga ni kaloko waka mbimbi ni mai vital no te kitu na vikai so, e rauni na vivu ke saritiko waka lewu kena nondambula na veisinga waka mbimbi, e na longa niu, e tungu e na vunu lewu Amerika. Ni mbula vinaka sa wa tunga rua sangavulu ka dhiwa na miniti me ono na kaloko. Radio Bulando Vata, Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura.
Ena buona ngauna na levo ni nondo so enda sa sianga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitang neka koni lo malenga sa tipin dono menua erau ni buka tingu ikimuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matanggali kaka na tipgina mebaka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bayangani ka ng gamure na kaka na buwa malang mebaka na steak gay baka loka tabi ka kena ka uslo surua tatni gela ko patana kena pai ng bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa California era sarangan no direct message virtual giringa kina bitu sa bitu tolo dio tolo duon limono se o nga wale sarangan ito mi kumay na nomota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa California era talangan ni rutuli dilibata kan na kemu katalo wasing lebo sa mga kabi ya may Santa Rosa Kinavato JJ's Food Shack Santa Rosa California. Awa wili kay sotale na itukutuku o lewa sangara kabaga tarungi reso kung manitaura sara endua na lave nindua na baga nindi kay kayadana na itukuni kay matabatudo era to wabala
e sona turanga ke na maramanindere. A kota watakaya na ibugan dinendina eso, me toko na nanondo to italano. Nigay nama kamay na toso ningaw na kay City Benny Raturlan and a racing of Bukalulu ni 7 na ba and a tini na maniti. E viti ni 7 na tini kadua and a tini na maniti. Nama kamay and a radio bulando bata San Francisco. Mikau ti kanda batamay. E levo tu na matanggali life insurance e Amerika. Kalevo talangan na kinaidu-idu. Yan ang Lincoln Heritage Life Insurance yang anitikan na mga binaka na ito kay handa sa may mga tigo-tigo na bunole mo mo. Kaya wala may bangade, so sa may mga tigo-tigo today. O dami matitiko si Sen. Raw-raw sara na bangalew po. At tigo talangan na ilawin maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Nakama ni dundungan daw sa mga claim and aloma ni Rosa nga bulu ka pa na yawa kasama niya na lenga isang oti karuan na yambak. Sigaw mo na website ng Tokogori sa TextBuy. Kinabasa yung walu-walua, tolu-tolu-walulima, e na kinay tugtugong matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. Pinakul usar tu rakyat maram daru kena malay untuk bawa bina cukup ni ramai nonton bulan cukup nak bina ni kuah ruan wasi di maram orto me Montgomery buat lagi nabe maram manita mama kubesi mai teka bucuk ni kuran nondra program untuk mereka udah bulu bina ka pemerintah kau nangon sengit teka bukin program untuk ni keruan tonton mikir ruang kami bisa mati nga ngonang teka bukin yo mani ngole mai sa tokor to na lulin marama me Montgomery waktu lagi nabe tali Bowman ni ucing apa lele nonton hospital no juga na bukun ni fashion show kin na nonton songo na bukun ni kena bawa rauta gitu na iyo na drive na bukun kena bawa toko tagi gitu na ya ni pinggarabe na boleh bula lebo suva sabi tangan na ser tu kena una me ndaru sa siya di balik sumber mo ina tabang ko siyang sa nabi tangan na ser ngori ndo sa nabi tal no tali kineta iya o pampo ni ucu ni bita na uang goy dua bakata tambiakan na ua entar bitoka ni cugini kina meto apa ni meta pa ndo na mata ndo pinggarabi en radio bulan dua ba tabu sabar ta cuko dore ri totok tal nga mer pinggarabi tu na marabawa sa pagrita ka una pata mo ni sa bago tiang ngayan ama ni pagrita siya bina kami ke rumay siya mate ani ni saya domai. Beba kan ikero saya domai. Ya wan do tental tu na takata ko apa tortu. Wan kila ko na longan yu. Do tala na vitalon longan yu ro vitalo taka chiko vilongan yu binaka. Ko eu talanga do na vilongan yu ya sa da wiri tu ngai. Baka mo basa bumbatu Bimbi nga me lebu tiko na yu. Ya bimbi. Me lako tiko mai na yu. Lako tiko mai na yu Ya do na ka una. Ando baka mo recap taka na mo vitalo ki nita marama ko bi bosi langi. Already Mr. Tuivanga mai Pennsylvania belum ada ka Tuivanga bagare taka cuma ko ndra kanjina ndro bagare taka cugo ni bagare taka tu so na mara masara mai bagai ambaki tuike na buku ndra pakasa mani irala ko mai sember ni raw buku bina ndra status rasa siang sar ni taka kata rona pepai pai ndona ka ureta ni ndra oke tango anta sambo ndono makata ko ngoni buli o irna chinanda ondo mo ka kor sela ko mai na ngona sauci ni rala ko mai le wira tuzar tu ngai vale le buna ke na kata gitu non rambang ke ka todo ko enta ta ka bo kenta wira set up te manta ka non Facebook account e ba ka yei mo bala ta ba ka yei oi kala o chau ke kamera ngande mai mer mai tu mata e sama ni lo mana mer ta ka na tu ngavira na ba ka sama oi ko ya sember tu ni rawa ungu pepa sama sibita ngone yo ko musa kata to mantanga ang kabina ka ure na komento Mr. Tuivanga tu o kendanga anta sangga me baka buna tali tubira na nonra sangga me hands up handu tu sangga me toka ngai ni bakan tu katao takatu ni tos takatu ni bato kita satu ndo na ngono go ni ndo na wela ko mai ya na kaya nga kina songo lotu no to ya sano kantabu no ya sano teilevo ya sano lawe ni ndare de ndua mate mantanga na weza biko na mai chiko ya o sanga chiko mo na mai ba o chewi to vale okay pango sasanga tak sabi ta tol la bula iko na chungo mai no mo I-94 saya tak kona ka dur la ko de DMV kla me le daw saka manda mo California ID ke ba ko ven riba ngo kla menda barara mate kira me kota linda le ba chuko bango nanda boso boso le barri rinda me le ba chuko bango
siang re to saya to mentanga mai kota lili To sa mai manaka. toka matanga. Sa uchi maka ndangona ya kebaka tuntu taka tu maybe do mike. Sango Amerika buno ni rai buno ni toso Makan tuntu pasi apa kita lebih kento sana matanga lebih dan lo Ya amu tu na kanjil. Ya wira keder to la ko mai. Merando mai down tu vale se da. Ke ba una tarungira ke ba sa mai chiko. Dola buno mumbange zaka bango tax ID. Iyo da mu mai bonita ka chukine bir. E ke tu sa chiko roin na buno ni raram. Eso tale me matanggali rei ngamai bici la selak ngamike. Iko tau. Oh, reta sambura mentanga kata gonggong we. Lu pindah kesar sa toku ni baya. Nonon to baka sama. Kento ala kamain tuntu nau. Tapa. Kau sabi na katong no maichiko. Okay, takam saro tong mo text ID. Dola mo mukango. Ben rei pa. Ngong. Mama dalat takabir pa binak. Do mantanga na katu. Kaya baka mantanga tukunero sember tukuni madala. Usin kilandi una liustali. Sesenga. Ese tava nga. O kila ni o yung mantanga o sa do kanga ni o bada karau tu mantanga ngo. Karau tu mantanga ngo lak na bangele karau na bank account. ID. Bati ko sin kila tu no mo bising ni mataka. Iro mata ko una. Auro ke baka hindua na la ko mai. Ando tu nang ko ni rongot. Ke ndu ala ko mai kuna listal iyo na mai ono ngano. O bina kata mo mai takata. Okay. Nangono ke ko bisu mikina. Sule mai bio. Meta o ba kota. Meroni clean tu no na track ko ya. Ele bur sama ibe su tu. Kematan inda singi tu kuna bir. Era ba dola bangal ba Italia. Sia ginto me to bibu kita ka tu. O Amerika talanga ako na singi be kila na kato dok ba. Iya. Mo kila tu na kato dok track ta gitu O Amerika ke ko na me be ndai wa bo ko sia. Ko redi ko bin na ka tu. Ko na ka tu na sia. O Kongo iya. Yo na bin kata mo me ta kata. Okay. Ta kata tu iki. O na sanga mo na ko ndono ko lawi. Okay, sila me be mo ba ko. Mata ta. O va pepa se me maruru no mo track. Mata nila ko talamay. O tu na tu no Don transaction ay kusata, kali taka kung gebe ka bangko sa na pos ko in airport. Ando tali na ulutanga ya baleta ni o mdanga e vida na no gitoka ni ra daka tumai na embassy mai viti na US embassy ra la komai. Ang gito baturungi ra bakalibu. Ya ngai do batatinga na kai ro tuko na mandoro na rua ka o mai bakatarungi rau. Ni tuko na rau na ngonango ni ngai do e la ko ani mele apply taka na visa. Ira sana rida sarangana nomu na kebakai ko asala ko mai ndona ngona na nomu ba ko ilavu kedea ya sa ko sartunga o senga i ko ala ko ali daka ya na bune sandu ba kan rende tektal tinga kina na visa do tale na vital no ya dona vida na mada sa titu dona maramane ta ke ro ali soti Sacramento o ko ala nga mai na singini sudunga ni ndona ngone lubi ni ro toka ni bola katal nga ya ala nga mo ko na singi sudu mai ndonga na moni mada wai bateri daka na embassy ya batunga vakanga daka tu na wanga bukai rara tunga na nonrongole mai listale tu no koyo na singa tu sitinga o sabu ke listale kina o vasarang ko vada baroni do no dorvital no na richo igoreli vama dala takmanda e vada bana lako ni kila na visa application e rau ni se daba so timer na vakaru te kira mikina tu no koyo senga o se daka tunga na visi o sa kom daga ni mital no tak se mi umai wasia ya vakadada ya na kai tu no koyo menda na gangaro ni tigo ke vakai kusana vako ilavo mondo vako ilavo monge sanga mo lako ibiti sena no mo tiko mo lako ibiti mo gali sanga talmena no mo visa e sana rauni na wakatao takatoka na kena rauni suli na no mo visa ya Bala tadi suli me bikin to me ngande vista to asing me takatak ini to me sala ko meke to wala to so kena faiwa kena faito Tongo ne ambimbi kina me tona bibu keitiko. Bibu keitiko. Ko tali bago. Senga. Tu sa mai toko lo toko matanga. Tu baka toko bagai. Isa lo pinakasara. Da bilo mani valeu. Menda tos chigiliu. Tu ko tali bibu ri chukai. Ko ko senga ko di bibu keiko. Senga. Buru bibu keiko. Ke baka singi bibu ke mebichi. Na buno to le tondu kinoko. Drop in the ocean. Ke mamale. Tu la beta na mbula tu ko tu tungailu. Tu kota le kota cuma iso na baka sa buto to taka cuma meka tabo iko mna sa no mai cuma antua iyo ko sari sa taka to angor to inikir o besa ka o siang no sidre taka dona kai endo tukuni ona bakali buya ninda saya to mai mereka bakatu sange mai it's sad yo ya na kai o kila ni no bunga beken toro ni to bakan dina taka ni sato ya to mai mereka to sange mai reida bakali reida botu na bula ni vengati kiro sa kira ting no kan go mesa to sa komanda ni vengati to sa vivu ke manda to ya silin sarbalib ya silin me ka kun me babun na me nding silin lang to me sa meran dambula
laki na ya mereka ko ngani may drive ticket total itu sangge Tu may bigati ya. itu menganggang ko tal tu kini tu bimbo tu taka kato ku vilo mani chico vilo mani Tu Vilomani. Radio Mbula do vata sava tongo e diona miniti me ono na kaloko vinaka na sema tiku mai ne kavini kua ke sange matei ni ngona no muni sema Mbula mai vinaka. ninge wasiato ngayani wakata lakina na YouTube channel ke raunio ninge sema taltinga subscribe kina dito YouTube channel e na bibu ke sarva kalebo Mbula vinaka Iliasa na Sara vinaka na sema tiku mai ne kavini kua Mbula vinaka tena rangatu wakanuni vinaka tukani bikimdrawe Burlingame wakata lakina vi Rusila matua tau manta ni Mbula vinaka Mbula vinaka di Lady D Fane Dong Mbula mai Seru meraga. Vimbataki do Mbula vinaka Dong Mbula mai yawe. Mbula vinaka Shane Mbula vinaka Sistava kanuni vinaka Mbula tukani Tavale. vikimundo mai Washington Washington Seattle Seattle wakata ngakina ve ratu apini satisavura ni Mbula vinaka vaka nui vinaka talitungani ve naimbuka tuyono vinaka vaka levu na sema tiko mai and singa levu ni kome na delni wabu mai number walu vakarolista li tiko ibiti levu totoka vada batuna nraki mai sanangori Mbula vinaka Miri vaka nui vinaka tukani vikimdo mai Haywood na Wanga Aggie Joy Mbula kikimdo taunita? keve na Vili ni utiko mai bea Santa Rosa Santa Rosa ni Mbula vinaka inoke ali mai wai vakanuni vinaka talitungani marama nei ta mareta kalundau Mbula vinaka Matagali? vinaka tikani vikimni seng talani ngula davi tikino kimdo ke sara mai na Zion Shopping Center Mbula Falena? mai tavua Mbula vinaka Sala vakata ngakino ve Iliesa ke Karleni Lewani Mbenga Mbula vinaka? tikani vikimni seng talani ngula davi tikino mbui Sala Katia vakanuni vinaka tikani Malo vikimdo na matubu vale mai Santa Rosa Mbula vinaka kaidolo Humble ya sarambanga na vanandina ana o ke akito Oi, orto, iya. Kimdo me ono lilai, dombula vinaka me ona lelai Chochi Sili, vaka nuni vinaka tikayani, vaka talakina ve lakai nambo. Vaka mbula talitinga ve tina TJ, ki kimdo ke sarna sema tiko mai. Mbula LA Eli. Mbula vinaka Johnny Kisno. Kilana de Johnny Kisno? Iya, Mr. Gon, turangani korli mo bar taka chuga mai mo de mela uchi no kortol sandu ana settlement no to kor sa chuga mai na maritime ya asa nanga ata no korba akero ge bitan london sing tukona tio no boyo keto i Santa Rosa sa chuga lagi ni mai chuga kai mo de korro lima to ba ko ke to na korono ya sana li chuga bega mai na tambah mai dake Mbula vinaka tarengudi osange torrauti ko no tarengudi Mbula vinaka Mbula Selu, thank you for tuning in. Please share our page. Vakata lakina ve Lucy Tanoa ke leisani Tauyavu ni Mbula vinaka sista Tauyavu. Vaka Mbula talitungani ve Folau Bukitu ni Mbula vinaka ni Mbula Gala Mateira Mbula vinaka na sema tiko mai kavini kua Bukiraf Kathleen mai tabe uni do Mbula vinaka Ladi Morodhi ni Mbula vinaka Mbula vinaka turanga nei ta inoke wangavo ke Iliasa na Sara vinaka na sema tiko mai na kavini kua Rusila ke Tevita Ulila Kamba do Mbula vinaka rote senga talani ngole davitika na Serengo o Ilisoni na Sombu vinaka vakalevu na sema tiko mai na kavini kua Mbula vinaka talaga binungu mundrau mari tambole malo sing le talaki na ve yerto todo sar nonda mai Pennsylvania Mbula vinaka rote Ulila Kamba ko ya sigo moro bugudi ko tu marawe ko tal lebih bertuntut na kita mai ko tal lebih so ichiko do Mbula
Sagrada mata de diva mai wasa wasa. Pelo penindili
na dhavu ikalawa kei Mrs. Titilea na itini. Vei talanota ki kena na ulu tanga mimbi ka dau rendre na kena vei talanota ki sewa sei ana matana lewu. Ulu tanga ni tosu ki liu. Vei waka ungeti ka dau vei la beti. Rangode na vei akavi ni tusiti ni sivina tini karoa na tini kalimana miniti vei kemandau i viti. Sivina lima na tini kalimana miniti vei kemandau i California ana vei singa moniti. Ana vei tau koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rangode na Radio Bulundong Wata San Francisco me kauti kenda wata mai. Nada besar mata bebulikin untuk menunggu life insurance policy my by Lincoln Heritage. Sinang ayaw sa nagkakil ni Turta, nagkakil kabito ni Akostita na 2022 o sangkirta ka sarabiri ni tauna. Nagkabi nga ayaw, kinamagal siya nga ayaw, sala ko man na-check. Sengat tali ni Impera, sengat sarangan ni Impera palilay. In time sarangan may. So, ang taliwara ka talagang tundawara ka. Kubertong ko. Sa halawag bengo kami binakatak nakambani binakangguan na Heritage Lincoln ni nauna binakasarang nga sa katalinto na kaya makatara tuto na kena baka na kena pepo wag dito ta kami sa umi nakilaw kena timir na vaka isang tubig kena ilabul liwaya minta samu kina kisi na mani marong kina ngona mojuri palimbula kakina ya kabat takawag na insuong Baya sarangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance dondonga so muna claim na lo manirusang bulu ka banewa. Kaya sa ruwan ang baki o tinapol singgaya na lenga, di ko na beba sa oray. Dawi mati sa siyanga. Raw-raw sar na baka leo fo na telefoni. Text mai kina mas seva walu-walu bandua tolu-tolu-walu lima na kena itutubo matelelay. Nunggu chisu nunggu banua. Dorongod na vimaman yono kina vitu ena kawni bungu lulu be kemadawa California. Vei mamani ruane kavi kina tolu and a single level ni lotilevu vei kemando ibiti e warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA rogode na Radio Bulando Vata San Francisco me kauti kenda vatamai Radio Bulando Vata me kauti kenda vatamai mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wose yani Toca
Singa damu apa nua, tapi kena balik atu. Erto na wekanta mai na chuchu bo turang ai, mai do mate levu ni bulu bedak na ngoli turang atu maduata na toki bola tangane. Na singa tamu panu ai, o kila ni dona ser do langa ser te kita tunga na bingong na au singa sutsar ni uli turawa na tapala kene bale kelambe kan ni do singa tamu beka panu ana nuto singa beka na wekanta. Kila misi singa na kana roni. Iya na roni kila bina tu so. Mamadala takamai ni singa tamu bonua au kanga kila di sematina buku di bakasama ya. Mai maduata erdo tu na bango itu itu awai amida. Na kawai kawai kami au sampai koi kembali na kakan ikile tadi kina orto na wekanta mai maduata ya oya na kawai kami kamida ya na ese mati tu singa tamu ponua dorong roko bena tu na kena ser na bingo no todo kasar na radio bulon do bata bambul chungni bikemuni na turangan marama doru kino kone lewa na loma de sana boturang maduata mai bono lewe kala di don ni bono lewe rambe waseng ai mai ta kun tambuanga do mate lewe lalang bes tu na tiu ngona na wasiruanga se o baka sama taksar na baka madala ni gasani buli polo geret ke baka ni senga ni sendorongo di koya se ni senga ni dorongo na programa usret ke ni non do vital no tiko na bika ba ya na ke na wasitu na bonua na vosa na duindi bonua na vito butaki au ngai mai buli da tumatanga na mada rosa otia ni ka usanto na numero 12 ni o lau vito butaki ke rewa e sangue tu no ko senga ni o rewa to doko na bika la laiva ya rauni ninga rauni ta game buli da bata tiko bengas ni buli polangereti na non ro wasininga na bata ki tupe na non da viti da rongo di tiko na bika ni lotu lebu na lima na kaloko sibitonga na ono na tini kando na miniti ni ro vital no tiko mo mai na vital no ni longa niu tiko mo mai na vital no ni sasanga ni kanibebu ki tiko na volleyball lebu na CWM hospital mai suba kando sureti tiko kina visureti raramba tiko yani goe na Madao Katumai mai Montgomery na bandilo tu mai Montgomery koia o te akerunga me vital no tiko yani ke marama nei tā mama kaubesi hana kena sebu tiko ni nonda porokaramu mai na wilonga niu lebu sar tiko na vital no na porokaramu ai rambai lebu koia au kelani bunga bikem niu ni nangai nanama ki tali tumikina na Madao Katumai tiko ngai na vital no ya ke roma i tomana tali tiko yani ki tu pena na ulutanga so ngira sar mai na Doni Ronau, gai tuku na saranga moko ai, sandi na saranga na kadro vital no taka na ngonu sige ado me kina, au abela ko i Costco, gai tuku ni bia au sianga, goro iranga na baka pepa, erando li rauni rali boli bi Costco. Ke mundo ali unindai kavala tu. Sono ngona kila ubaka samtakan deo kombe ka tuku na tuku ni ai, senga tuni kila, dua ya, dua sa roniko taka ikia. Ora uli boli Costco saking giro cikamingo dana marama. Kero rongon sar nona pamatala. We o kelambe ka marama talambe ngani rono ya marama talanga mane tu da kitu no ko ner tu ngole mer tu kelena Costco ko ya mon loma na mela sar lom. Ia talento marama. Sianga ko nga pa green card kira sa pa pe tu bunai era le boli Costco. Ya, do talaga na kabina ka ungai baka sama tagauna. Knowledge is power. Singi kaki nga menda sa rongo tu, menda sa liti o kata tu ninjin. Ungai baka sama taka. Ni sa rongo da? Iya. Rongo da ke takap tu manda kila tu manda. O banti taka sa rendi na ya sianga. Ke baka mai sianga tu no musti di Amerike. Sianga ni kena malimbali ni oke muni kene matai. Drive tu manda kina na matin tu lewo Amerika milioni baka milioni. Era tungo lo mai Amerika. Iya, eso sangai tungo na talchunga. Ni ochinga ko to chunga ba malua. Nandu nangai ene singra Amerika. To mai riba me ochinga o redo bina ka tunyo sa pala tu no mutex o taka bina ka tu mela ngamai ko chiko ibichang. Paka bosar ke sandu na tamani dala lebusar nga ko mai waran taka na mungol.
ya so na matagal talaga pa santa may bakanta may ririjukin ay tu yan kay Yo baka sama tak na vida na baki sauti ndona ka na rere na bi baka rere mantanga abaka duru abo kitu ike I Amerika I baka bimbiti ko California kenda tunga ni tuki kenda tuki nga ni sa tu kuninga na mayor tu ya sa au kila na ngona talanga ya na baki talanga ya libuna no the raid na orto na immigration koya io kento meto sana biturlinga takabata tiko mantangana non tu tos tu bibu kitiko and tiko nga na ulutanga ya tu o bia wasi atalitunga ningo moni waka muria saratiko waka malua waka boleka na itukutuku mai na immigration na ngonongo au kila ni lebu bekenda se senga tiko ninda waka pepa muria tiko waka malua kila sabo bati boleka mai na binding dingin yang baki mayongo induan na bill na kai be tal nota ki saratiko waka lebu na ngonongo au kila ni sonna nonda to tanga ni beba se na chat groups sa sambi tiko ni kine sonna itukutuku sonna updates membaleta na immigration bill na bina kami tuna baka muri tiko ya ni baleta ke baka ya sando ngo ni sala na ronin rau tiko kina na non tu pepa non tu mai tiko vaka rautelanga kina na vito se akse na bibu ka yake Auto baka sama tak tu tarungi awe na na roman baka nunggu pepa bango kora la kucungin ngo bango green card yo ke baka sianga ke baka ulang ngani ngo salangan yo sando tugu nga baka dondon ngo ke baka wina kata no mu pepa Amerike na ke na ngoni sala to tolo tondo ke o dorbu se ngone leo o sapa o tanga do lini bonoike asa full stop usarnga senga talindo na ke na experience senga talindo na veimbamba labu se mo levar ngo tal sa ko ngaya ndo ta bole gola ko mai ko ngala sartunga au sa tunga ngabi ko reta ni sa mai tu ko sa sibita bole nangon mutu yo ya sapa sar dole di palang waka marida tu na singa ke nambongi leven role bi ochini wala tampep yo bo di bina kan sa muri ba don don usarnga sa le rawo tu apa ngor ma to tu ngar gitu velo makona ya nangoni sala rawa tundu sa senga tali ninga indu tali ya na rawa nga vir na durbo ngone lewai siya so tanga bikenta Santa Waitu na muito Amerika ke Santa Waitu rawa sarnga na may bakapepa bata na do talangoni sala ya na ke bakanda valubeni se o ortonangone certo bakalubeni bakawati Endua na lubenda e wakawati kina ndua na ke Amerika ya sana gera ni rau kina na pepa rau tela kina na nomu experience ya so ngana kamera ni na wakabura baka sama tu ni sa sibitongo na ono e na tini ka ono na miniti and the radio mbulo ndo wata ka vitu ni baka rumbuka ndendai ni ka tini ka ndua ni singa ni vulo ko sita tona ka ndendra baka tengo tupe senga o singi ka we kendo to na zorbu tu lago me Amerika to skila so mendana ngona ke Italia ke bakar tu kadi bikin tu mendanga morto tavala te to me so sengona to bagai iku sakinda bi kucunga ni buno mai ko na tarawati ki damet metali dia bota chuko kita satu ke Amerika zure ni to na club la kundo na buno ya saka tu ki to mata sarelalo Kailan mo na randa bidu rumah kitukin. Kung ibirta gina to ni kinamusiwa. Na rongo lasa. Au tu guna ni ko kanji na todok. Kung na to na song go di bata chunga. May taraw to ngayon damer. To bindo so buchiga. To baka nga to kundo na itay. Yang go to sabital no mantanga ba dondo. Mato sabital no sa tunga ba dondo sama. Nindo tarunga mai. Nakinangon sa laroto. Isa ko ko nga mai. Kiba ko chuna City San Francisco. Do na kaya bi rumbuka. O ba kalu subin do na ba. Siya tu sali misalnya que tu sali ko talento fico. Kona bala tendo amet, Kila tu dona ka do reda vira na tonga, vira talanga na kesia. O ir do vivo que bakalebu. Ya. Kila na bia saksakato kung baka wikin to na ituke, wikin to na kiviti, na karindo da kaboira, ranin robi nga neni, rasa nga nin robi tamani, ya kaya kaya citizen si sabak pepa tiko indua, na baka mausar nga, to na takaba mero baka mau mero ni rau kina na pepa ya, wango na oira that's okay for them, okay to, siya nga ni kila ya sando talavital no. So, tu guna nanguna kinda na chukubota nga kina baka ikenta na uchinga tali rongo to chunga dong na matagal tutuk sana da wirtungan na vital no oi sianga na singin raw sianga so man tanangona
Duri tundo man tamay na crowd lero sa ngabula. Stroll man tabango. Doon na kami barumbuk. Hey, ucu kabe, siya nga may brace tungo. Ito nandin rabagi ko na matiningon. Nalako-lako nga. Orto nagikinta tal. Santo tibi ko muelo di palay, si turang di palay. Amay rautin ng pep. Korto na spoil tayo ko juga. Orto sa nag-ilios talen di ko. Hey, yung kata kapasap. Kerbibuk, Iya, kerbibuk. Iya. Go rosabi yung buku tinggo di Lady D kay nila chileta. Rola ko na ba na city. Rola ko na ba. Ena so na tugun talabango le kunya lomanggo pango. Ngo mantang ng Amerika Ko ke ko Kila ngala. na kain do lasa kina tu do wa kasabataka no bo no le bongo tamani bo no le bongo Tamani bo no le bongo si ngobit. le bo milioni baka milioni tamate tiberika yo kento sandre Kento sandre como ni tenga tulang sa barumbu kayo. To sote nakababa, to sote bo no mai. To sangkele suetu endua. Siya kala ngo buru-buru ngo minta sa. Ko nga to bibuke. Kapag salah ka tamay do Hamay chuk yung sa tapo, siya usah may ubus ti chuko lenggo. Okay, bango. Ko talika tekango, lako nika. Siya tapo na siya untai chuko. Iko nga ya, to sabi tal no sarang tanga ba do. Uy, talong nga bandol, kisa turbo nga. Salang nga miki. Saya sabos nga ito baka pepa. Tu kisar nga ni stampa. Sangga may baka luka-lu tu yan. Nang sa boleh mo bitokan dia na kab di bingkar abdi. Pampu tu na babure baka sama cukup biso. So sana ndrendre cukup mai. Awre na kang go mag job sa ndrendre cukup ele butal nga sana bi ba sala tangi tu ba ele mo naman kento do were bital no to bital no. Oy bango aku tal. Santu tu tundo na senchuringo. Sala nga may bango Rakabango. La ko indika. Zuru ni lomangor. Dina nindo oti amenge kani vital no takitu dono gone atu gela kani vit sa tu kundu tomo ngona hey oira sa vital no takiku tu ni saliva mau tu mikir apa gona ko ngone usa adoro mikir ke usa lista le mikir ko Rida kangan vital no Pero nagila ko ni bitch. Monday ti ko nga Nagila ko ni bitch na nagilitarong ya pala mo kay iyo iko sa kabon to nay kalaw kaya baka to na may kumukumu ni watch nga ko asing kalaw isa na ko nga ko nga to sana bindre tu ngai muri to sa labin diretso ngay muri to nagkakayo nga sing raw siya na buru-buronggo rawa todo kami comida na ilawan ni Merika ia torong ada manda na kena itala noa mai bekerin da mundamu and the radio bulan do vata bulan vinaka matu ivanu e lewa ni bulan vinaka sista va semada vinaka na sema tiku mai na kavini kua katala kenda ve veniana biu koto bulan vinaka nila chileta dile di harus sabili kabatebil sa roro ia ro sabi mbuku tiko ya na ba ni kua vakatanga kababa buluminaka tarau tu the cow salvation job do bulan mai Santa Rosa lewan domo binaka no sema tiko mai na kavini kua vakatanga kina ve buki raf ke melekoto bulan mai nandawa seng bulunaka vitikina bulu vale vinaka na sema tiko mai na kavini kua el banuve ke LC Lizi vinaka na sema tiko mai dombula vinaka mai serne bulu vinaka telanga mai Cunningham lo rima sautu aku sita mata na meni bulu vinaka viniana ngono vinaka dombula vinaka pisalo vinaka udiri na lava ni California vinaka na sema tiko mai bulu vinaka na Rose Hoyt seng tala ni ngola dapat tikino tevi taului la kya rote bulu vinaka na sema tiko mai au sapa so tagamanda na mati timini suba grammar school sa may bata na matay ni kota finala ni Deans may nararalevo na HFC Bank Stadium tini kaono na mati timini suba grammar school tini kandua na mati timini Dhubu sa tomo le tala ba bagi mengo kam dono go weka mai Dhubu yana ilabangan ni Amerika kami kamida amida Lavoni hamne
sisinai sambala bundina endo sengani veirai suada ke mai lewandaru simba musuka sombu ya binawani siwa songo ngani marau ne bakatangi ni durumiao au na musuka tunga senga talebe au na mandua sua bakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa au na musuka tunga senga talebe au na mandua sua bakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa amusandenge au samodenga eke amusandenge au samodenga eke amusandenge au samodenga eke amusandenge au samodenga eke tuda que manda mai tu isi la vena linganda rondani si kuatale niko kao ai no musinga ni sudu enda esto so mai no gulewa mai tukuna beya uno mulenga masa ati indina lenana amusandenge ndaru mai meke au na musuka tunga senga talebe au na mandua sua bakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa au na musuka tunga senga talebe au na mandua sua bakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa amusandenge au samodenga eke amusandenge au samodenga eke amusandenge au samodenga eke amusandenge au samodenga eke au na musuka tunga senga talebe au na mandua sua bakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa amusandenge au samodenga eke 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 amusandenge Ina buona ngauna na levo ni nondo soso enda sa sianga sarangan ikla na dapat menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitang neka koni lo malenga sa tipin dono menua erau ni buka tingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matangali kaka na jibgina mebaka na karitoa waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa malang mebaka na steak gai buka loka tabi oke kena coleslaw surua chutney gela ko patana kena pie na bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa California erau sarangan no direct message virtual giringa kina bitu saya bitu tolu dio tolu dondo limono se onga wale sarang ali to miko mena no mota ena dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa California erau talanga ni rutuli dili batakan ne kemu katalo bosing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa Kinavato JJ's Food Shack Santa Rosa California. Nada besar mata begule kenen dono no life insurance policy mai be Lincoln Heritage. Sinang ayaw sa nagkakil ni Turta, nagkatil kabito ni Agostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Nagkabi nga ya, kinamagal siya nga ya, sala ko man check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palilay. In time sarang amay. So nagkali wara ka tala tunda wara ka. Kuwertong ko. Kau saya lo buat bingung, kamu bilang tak, nakambani bilang kan gua na heritage link, ni, mau na bilang kasarang saya kata rindu nak kaya, pakai tutu nak kena, pakai nak kena pepo work itu tak, kami suami, nak kira kena timber na apa, istri tu bikin dari labu lewaya, minta samu kena kisi, mana marong kena ngona, mau curi paling bula, kaki saya kar, pakai waktu naik suami. Ya serangan apa? The Lincoln Heritage Life Insurance dodonga e sa mo na claim na lo menurut sang bulu ka banewa. Kaya sa ro namba ki otin na policy gaya na lenga, di ko na beba sa oray.
Tauwi mati sesianga. Rau sarana bakaleo fo mana telefoni. Teks mai kina mas seiva walu bandua tolu walu lima ena kena itu matalelai. Nungu chisu nungu banua. Dorongote na vima mani ono kina vitu ena kawani bungu lulu bei kemanda wa California. Bei mani rua ena kawi kina tolu ena singalewu ni lotelewu bei kemanda wa viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode na Radio Bulan Dovata San Francisco me kauti kenda vatamai. Ito nunggu tati kuna hepatitis B. Ya sangat tuni bakilau ko endo naka. May adabo ni ngilay taura na hepatitis B test na madao sao. Asama ni lidula ni tataro ni hepatitis B. Karatu sana tango makikina na nito matubabali mana matirero bakyo. Sa kami bikina manila indike bi kator na hepatitis B test. Ritartar mai kina taliboni 527 ono bituba 582 sa sikomana www.sfhepbfree.org na kenay tukutuk matalila. Radio Bulan Dovata me kauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai waseyani.
Ya sandi na sara kyo nrendre. Iya, Andre. Kono Smile. maro tiko ngai. Kan Andre na Sama smile. tama. Iya. Tinangan ni lebo na susomi nama tanggo Angko sa ngo. Warumbuka, Warumbuka. Ngon non tapo ilabo sa tangka kete nga may na insua, motoka, rende. Ngo sa mati chung mata. So era sumi midweek, mid-month. mid-month. So era turum so baka sama tak baka som. Kila ta to bina ka mantan render mantanga kusus baka sama tak gina silini. Dito nga silini sa torle Leustela di torle. Kadi ni tangi vitaroa. May kolma. Okay, ahorita toda news ngomong na FBI. Okay, lang sige parang bukan ko lebih kenta dole boli suka kan kata salah ko. Okay, sara buku sara nandang butako una kikibun siya macam mai saran dole go sa peso cukup mai perlu make Ronald Park. Ni do buta perlu make Ronald Park kan pun saran dale le bucukin. Santa Rosa kan bibu no boleh kata. Go siang taliun reta na bitan longo mai ndola pun go na FBI na news saranga ni FBI Federal Bureau of Investigation. Anda kilabi nak Arto ba rita ka chukon na itugutuggo o ya asala to main to nangona Sanga ni kabo, sanga ni tuktukubo ya sonango na bakamindo. Gome ba na chicken dartungai. Ngona skimming devices. Ono wili ka papalangi na bibera raw it has been recently been reported in Petaluma and Ronald Park according to authorities and FBI. Petaluma police had in a Tuesday Facebook post announcing the discoveries at unnamed ATMs that the scammers can be difficult to notice. So how can users protect themselves? Go into na sa chuko man na misini. Pamadal ta man una. Sa tiko na misini o katali tunga kinongo na nondanduli boli nondanduli taon binisini taon binisini sa libungan na bono na bitan on the card ATM card and a debit card koya bakana autor tanga ni bango ni kona le imbita no mukado na imbita ni bango ira erba kasalataki ira kenan dau ni kona li sosomi mo li sosomi ber ni kumbita no mukado ko sanga mo aba lata manda aba lata ba la lai tok bango ke bakai kona rede ni aba bala si ko rede ani ni bakai dua tani toka bakai le line ke ni rai bakai min dua tale na tikina toka ni dake menge dabo toka ni bango dake it's most likely ni ana nondra oira na dombuta ko rambita ni que na nondra misini bakatakira ko saranga ya ngai daka pais taka saratiku na nomo number kede saranga na card number everything pin number na ka kede ATM skimmers are usually placed on top of the original card reader and can include a pinhole camera ronga nondra buku or card pad reader that records customers entering their pins into the machine. Okay, the FBI has issued the following tips. Inspect the ATM or fuel pump before using it. Looking for anything unusual such as loose, cracked, crooked, or damaged part. Fuel pump. Pull at the edges of the keypad to ensure that there is not an overlaid device. Era ni chicken original or to place takatale ko kerobar taka and cover the keypad. Okay. So talaga naman kinta sa tambang-tambang ngayon ni. Do bila ka mumbita man tanga lingamu. When a keypad mango, tambang-tambang mango. Injin sa chuk may so na kando ka tagamay. Mbita tala ni mango na lingamu. Saka bire ya kitu Bire to mandan gi tambang-tambang. Dora ka binaka. Ano be safe to ndo ya. Na lingamu nga sa anjin nga ni sa umbi tumay. Umbi ka talaga gi tambagan mo ay kasi nga orto tu na ranir pa na chuk may dake indo tal na camera. Yan katutok ersa tugulo chukubikente nangonong ko at gas station rongo FBI recommends choosing a pump in clear view of gas station attendant. Areta kwento na puno kuy korre bango ren reta na itamba korto na reta chuku may loma kuni bangata ko chuk sarani bango imuri korto na singin rani reta bitanga na no kanga mentana andren rabito kina nangonong to kuni lakngani to biten non to karto nre mai balatanga ni to sanra kai chuk nan rei vai to buku balilai wa kasama taka tu na vida na mada saote kila wa tu kuna mai o tambaka mai ndoni tambo game bita mai biko ngona esona store kasama taka esona store ikona lako kina esana tiko bango na bono ikombita kina no card mo sosomi se esona bonua ikona reda Whole Foods o reda sarangango be Whole Foods ikona bita na tukuni me bango na
tamba tiko na keni tamba na vanoi kumbita kina na lingamu mo susumi o da kawa numi susumi ken balbalea so esa tiko i lingandra sarambita tiko i lingandra kona microchip ya na noa nambo i kirobital no tiko nungu ngane leo o wa madala taksar tiko bi koe atu na nungu ronga da toka na news ange tuko no koe o iau sa rau saranga bia na nungu kaloko kila tiko na aiwache aiwache sema tiko watiki na nona taliboni ia na taliboni e sa biu kede tu kena na card kede na nona payment card kede na ni lako mandanga ni buka mandanga sa rani kumbita tale tonga i kiana no mo boarding pass na ka kede vaya atunu ko sa rau saranga bia na nungu taliboni nga tu bono kede lako kina usenga ni wakang taka na ilabo na cash se na card o ko sa ko tanga no na taliboni wat kena nona kaloko tunu ko ma liu na kauru ni wakang taka o sa do wang taka nungu taliboni na nungu kaloko and if this fails wang taka na nona taliboni o sa e waka ungeti o talanga mai na nungu waka rongo da tiko na talanoa ni mutako ka iado tiko waka lebungo e waka ungeti o talanga mi ule ki sanga na kaloko ngo ko e sa bile da ki tiko bango me li sema kina taliboni biu kina no mo card tosa bate tiko kina ngau nai o kila ni bunga weekend to kila baka to se old school tiko vali lai ya o kila ngongo me to sa tobule me to go with the times Sarutanga me so sa ambiu sarana kani rida lingandra. Sa ambiu ngai lingandra wile sa. Ka sember tiko ni bakambota lakoli na Whole Foods. Lako na Whole Foods. Na Whole Foods ikna gereda na kakiro tuku ni tiko ni. So sa ambiu na lingandra ko ya ko so sa na pangko. Gor sarana 666. Wele sa. Ana laksar ngai kiana makasama. Do bulu vinaka sa votonga tini ka ono na miniti be vitu na kaloko bulu vinaka sista unti tandulala do mbula me batuanga wakambula tiko kina matubu vale na bunisa kina tandulala na vasanga bulu kawalu vusa place batuanga housing wakatelanga kina ve di lady di a pete langi levu ni bulu vinaka bulu vinaka pete vinaka na sema tiko mai na kavini kua tarau tu idakau ni bulu vinaka wakatelanga kina ve ili vele timbeta waken do bulu vinaka mai na moto mai nandi sandin de ko ni ali mai o ni taka ni ndo bulu vinaka tiko ni taka ni totoka talitunganan draki vekem do mai nandi ilai tia verambasanga vinaka wakalevu na sema tiko mai na kabini kua mai na vualiku ke Queensland vinaka wakalevu na sema tiko mai bulu vinaka le meki senimbale wakanuni vinaka tiko yani vengana mno ni sema tiko mai kina na kabini kua waisko vesi wakambula tiko yani vekem do na vitamani mai Santa Rosa wakatanga kina ve Mami J bulu vinaka Luisa Katumbandrau wakanuni vinaka Sherry Randy, thank you for watching. Thank you. Our page. Wakatanga kina ve Tevita Uluila Kamba ni Bula vinaka ratu wakanuni vinaka tiko yani vekemdo mai Pennsylvania. Wakambula talitunga ve Steve Murphy na turang ni ono leilai. Ono lebu na basu. Bill Ross toko do bula vinaka ma. Brother Bill. Tiva Noel leo. Vinaka wakalevu na sema tiko mai dombati na kavini kua. Wakambula talitunga ve Andy Viniana Lanford. Bula vinaka Andy wakanuni vinaka tiko yani vekemni. Wakatanga kina ve merendani tuida kau vinaka na sema tiko mai na kavini kua. Jab baini walu ni bula vinaka. Turang dia sao gori. Oi, bula vinaka tau. Wakanuni vinaka tiko yani vekemni. Sengatala ni wala da tikina mo se tamani deva. Lachileta na wangaliva. Vimbeka na bonoto na lisota kina na mbogini kua. Dona baru sabi mbuku tikina rongo. Na buku ni wakana nanu wase tiko yani tupe. Bula vinaka Tina Imari. Ben Serubora. Serubora. Ni tani bula vinaka. Nivo sotiao. Wakatala kina ve Flow Mbati. Bula vinaka Flow. Wakanuni vinaka tiko yani vekemdona vitamani. Rosimba ni mbula vinaka wakatelanga kina ve Tina Imari ke Tailasa Kotombalabu vinaka na sema tiko mai Londoni senga Loxton, Renmark, South Australia. Vinaka na sema tiko mai ene kavini kua ve wakambula talitungani ve Dilo Lautambui ni mbula vinaka mai Australia wagawaga ve wakambula talitunga ve nondaru wekando sema tiko mai sanaya mai wagawaga Australia. Laveti mbali suba? Laveti, mbula vinaka laveti wakanduni vinaka tukani ve kiomani Dilo ke Tui Mai Sala Junior vinaka na sema tiko mai ene kavini kua mai na mosi. Oh iya. Wakambula talitungani dona girlfriend no Lucy Tui Mai Sala.
Wakambula Rupa ni tambek, Lucy, iya. Wakambula talai tungani wiki mni kede Sara na velonga ni Luciana. kede Sara. Ni sema tiku mai na kavini kua ni mbula vinaka. Arona be kapa tevel juga siang androlin duri ngapa malu na ba? Di batake singke menro kapa tuida. Gortonan rota lorto. Golden Gate, Golden Gate. Alai. Sangat nimbula Wakame tao Maina itu batuva Tola tengalu-ngalu Poliena bosota Keko tangi o deitale Mena rongoda La posto malua Engau na eravata Meiko ongori Sayu sukuni no musala Mebakani sama tua Tapi itu ngai ngata Ola serau Bakana singa kai mara Serekna mamamu Ukayani urabura Nungu mbembe kaula Maitusia nungu nula Si wata na ya longu Nekemu mito toka Gata o valuta
na dhawi kalawa ke Mrs. Titilea na itini. Wei talanota ki kena na ulu tanga bimbi ka daun rendre na kena wei talanota ki sewa sei ana matana lewu. Ulu tanga ni tosu ki liu. Wei waka ungeti kan dau wei la beti. Rongode na wei akabi ni tu siti ni sibu na tini karo na tini kalima na meniti wei kemandau i viti. Sibu na lima na tini kalima na meniti wei kemandau i California ana wei singa moniti. Ana wei tau koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongode na Radio Bulundong Wata San Francisco me kauti kenda wata mai. Au wawili kai sotale na itukutuku o le waka sangara. Ka baka tarungi reso. Kau manitaura sara en duana lave ni duana baka ninti ka kayadana. Na itukuni ke matabatudo. Era to wabala e sona turanga ke na maramanindere. A kota watakaya na iwagan dinendina eso. Me toko na nanondo to italano. Nigay nama kamay na toso mingaw na kay City Benny Raturlan and a racing of Bukalu ni Sibu na ba and a tini na maniti. E viti ni Sibu na tini kadua and a tini na maniti. Nama kamay and a Radio Bulando Wata San Francisco. Mikauti kanda watamay. Nungu chisu nungu banua. Dorongode na vima maniono kina vitu and a kawni bugululu we kemada we California. Wei mamani ruana kavi kina tolu and a single level lotilevu, wei kemando eviti, e warotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rongode na Radio Bulandovata San Francisco, me kauti kenda. Radio Bulandovata, me kauti kenda watamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai
Pinapula besar turang kir berama sa bola katal cungamay nangodin di non vital tala ena kab di bingkar rabit tayana mati lolo pinaka may Australian company rongot chicken to moy rei fungawai George Cheng Joe Cheng ke George Knight tuin sanggalau isa bola kamay mosala ko kilana dava genan numiau ni mai tutun dua ani ke apa mo kita lang may kisama itaw kina ni Robin Karabi na kabri Robin Karabi din doon kan ni Romaro ta kan do bitokani sama itaw tali tundo na mga tao ni Robin Karabi na si bebe Totoka. ya Kalau totoka na visi mati tikumay na visinga vinaka pakalibo. Pakan ni vinaka tikumay din do talen na mo ni madawa. Dagay may birong din do mo tal na singa mo diti. Iba din ko binaka. Ni mo de
Sa dotu nga son to. Pakai lala ba suri nunggung gabo ka boka. Bata pa kanisa mo lang kanita mo nando dito ka. No dito kanisa sing lalo to sunod tang gabo ka boka. So ba go sini nakit lalo tal gabo. Nisam Bulabinaka. Sema mai kawasean in a radio bulando mata San Francisco. Darungodi na tolu kina bito na kloka na kama ni moniti kina borobuka bei kema dawa ya Amerika. Dini kina ruona kloka na singalebu ni tusi di kina borawai bei kema dawa biti. Radio bulando mata San Francisco.